kanak-kanak dia. Mak guru entar kerja Pak Kada. Jong. Jong. Aria. Murid nakal nak Aria ya. Guru ni pada Pak Kada. Nah, dia nak ada murid tu baru mau aja. Guru tiap pagi ya. Ayo kita kabar ya. Weh, weh. Ya kan? Guru datang tu. Assalamualaikum. Sunat. Sabaris. Ayo, tuan baca dong. Berman. Arwah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahumma. Robbana Pak. Oh, sip. Robbana Mbakna minat. Apa? Bermah Ustaz, lupa ya. Anu, Tak tahu ki ya. bermalah saya. Ustaz. Rabbi zidna. Nah, iya bentar. Rabbi Zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Emang ganyan dong. anu nasrul kasa amenai di ocean mereka sa ocean murlau Kita sekolah ya? oh ning nang lo opo seragam mau opo seragam ngapain nikah beda bener Dia masa agama dong? Ada ibu cerbit di muka lagi yang di sana. Wow. nyalam bin Iya, tapi kus-kus nggak ri. kita bawa utang Cuman kita kaitan aja. Di tahun dat. SPP aja Ya tin, Bermaraban besti. ada penjelasan tas Engkau kan lagi kitab di so. Kitab hadis. Sama hadis apa tan? Hadis Bujai Romi. Oh, oke. Ini kata. cara Cara aja. Tata. Nyembahnya. Saporan tata sengaja kingannya. oh On. karena raja Ya terjebak aja lanjut. Penjelasan apa Lat? Karena apa Lat? baju si bilo rasa mah bang Siapa? tedung Bantet, gumbin, loko malolong. Rasa. Kita tak mau panon dah. Nanti ya penjelasan tentang Debuaki Kanjeng Nabi. Coba apa? Karena Rasulullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu as-sayammu apa deh? Bok. Mungkin anu katon bulat. Udah enggak tahu guna pakai anu. Lat santai ya. Bekerabung ya. Oh, berabang. Khusus Mas Tat. Atayamunuh kan. Atayamunu ya. Oh. Atayamunu fi ta'ullihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kanjeng Nabi nikah pernah ada bu. Mun entara kakak mabai, entara kalau anu keluar Roma, entara kakak mabai kerawon pokok berapa tuh angkut soko di kanan. Oh. Lampeleng ki. Lampeleng Ngacar. ngacar kan. Oh, mun ngacar lain boleh ya, Wan. Boleh. Boleh ya, Wan. Ada santri lah. Nah, kecuali entar ka antara ka Wisi. entar ka jeding. Kui soko na apa berarti? Kura angki soko kacer. Ada apa pun? Kita oleh warna nih jeding nikah banyak jin. Oh. Apa pengali ya Mas Tat? Iya, Mak Ber. Kok mata percaya jadi oke. Suka kan. Mau izin lagi.
Parto juga Ustaz. Ya, ban di jalan Saya ketahu. Iya, izin dalam cumi helu. Tat, izin. Jadi nga. Cumi tak kerja. Asal nih ya, woi. Euy, beremai. Ya, Ina, Ustaz yang nanti dia mana? Palas. laong kumarin ini kan bajingan Karat. lauk. Ya mau tahu wong kuwi soko jeding-jedingnya padha boy ya. Kira mau tahu. Mangkana dong. Mun entar kaje deng ruang. Cek mantoman angku se kanan, angku se kacer. Ane tak gampang izin masuk. Aro, mau nyen apa ro? Cuy. Aro tolak ro. Iya. Besti Arab. Jafrin tak pernah jaga ustaz ya. Walang. Arab tolan, baru ada ya Ustaz Royo. Hati-hati mai, hati-hati. Ayi Besti. Tat. Sampai jauh. Betat. Mati dong. Aku iya. Cemburu jengit. Aduh, bang, Ustaz. Ada jadi print mana? Yang mana Ustaz? Jin. Beremar ya. Bismillah. Jangan di ilmu dulu. Lek. Anak enggak sambut, Lek. Beremar ya Mas. Kurang giar ya. Biar ya tak kata juga, Bu. Jin ya lah. Jin. Aduh. Anjing dari. Ya enggak dia mau datang. Ada biasa ada rupiah. Pak Nabit teh. Iya. Belum mana kata belum Iya. kan? Habis dan pantat. Demam Pak Anda ya. Hah? Balik kanan, Lek. Baranan gua apa? Kampulan, Lek. Ocol lah, depan. Berdepan, ocol lah.